Pešter je najveća visoravan na Balkanskom poluostrvu i jedna od najvećih u Evropi, koju u Srbiji mnogi zovu domaći Sibir. Mesto Sjenica je sinonim za niske temperature i najhladnije predeo u zemlji. Poslednjih godina Pešterska visoravan je hit među ljubiteljima netaknute prirode i istinskih zaljubljenika u nove, neistražene predele, kojima pripada i rezervat prirode Uvac. U mnogim pričama koje smo slušali u detinjstvu upečatljiva slika je da se tamo negde iza 7 gora nalazi posebna lepota. Baš tako se može reći i za Pešter, visoravan sa kotom 1150 metara na površini od 63 kvadratna kilometra, sa koje se pogled pruža na lokalne planine Goliju, Javor, Zlatar, Ozren i još 3 manje poznate planine. Reklo bi se beskrajno prostranstvo netaknutog zelenila u kome su put pronašle samo bistre i hladne vode reka Uvac, Vapa, Jablanica, Dubočica, koje na samom kraju toka formiraju 3 prelepa jezera, Uvačko, Zlatarsko i Sjeničko. Ribolov na ovim rekama je pravi doživljaj, ali se ne zaboravlja ni slika još čuvenijih meandra. Reke na Pešteru krivudeju, čak i kad ne postoji prirodna prepreka na njihovom putu, pa često izgleda kao da se vraćaju unazad i ponovo osvajaju prostor. Vode reke Uvac duboko su usekle svoja korita u krečnjačke stene i formirale sužene klisorasto-kanjonske doline sa liticama koje se izdižu do 350 metara. Jedinstveni izgled imaju uklješteni meandri, a zbog lepote prozvani su srpski Kolorado. Ovom predelu na jugozapadu Srbije, čuvenom po čistoj i očuvanoj životnoj sredini, ali i pravom pećinskom carstvu koje se proteže na više od 6 kilometara i najveći je pećinski sistem u zemlji, pripada i rezervat prirode Uvac. Zauzima površinu od 7500 hektara, a postalo je zaštićeno prvenstveno zbog beloglavog supa, retke i ugrožene vrste orla lešinara, impozantnih razmera i raspona krila od skoro 3 metra. Ova vrsta moćnih letača 90. godina prošlog veka je bila pred izumiranjem na starom kontinentu. Na teritoriji Uvca bilo je samo 6 parova, pa je angažovanjem stručnjaka Nacionalnog zavoda za zaštitu prirode i lokalnog stanovništva pokrenut program zaštite beloglavog supa, ptice koja se nalazi na grbu Srbije. 2 decenije kasnije u rezervatu ima 67 parova i to je najveća kolonija ove vrste orlova na Balkanu i jedna od većih u Evropi. U rezervatu živi još 100 vrsta ptica, od kojih je nekoliko vrsta orlova, ali i neke retke i ugrožene vrste sisara koje su staništa našle u šumama i nepreglednim livadama Peštera. Za turiste se organizuje posmatranje orlova na hranilištu, obilazak pećina, vožnja čamcima, rekreativni ribolov, ali i biciklističke i pešačke ture. To je prilika da se upoznaju neobično srdačni i dobri ljudi kraja i da se doživi gorštačko gostoprimstvo. A ono podrazumeva i čelno mesto gostima za njihovom trpezom, na koji su na Balkanu čuveni sjenički sir i jagnjetina, jedinstvenog ukusa zbog paše na travnjacima koji su daleko od zagađenja. Postoje i poslastice koje se mogu probati samo na Pešteru, poput specijaliteta od ovčijeg mleka ili jela od heljte. Za uspomenu i poziv da ponovo dolaze, meštani ovog kraja goste daruju nekim ručno tkanim sitnicama. Naravno, ćilimi, torbice i prsluci sa karakterističnim balkansko-orijentalnim motivima mogu se kupiti za poklon dragim osobama.